Hey, kabang takte buksong kaklayo kaham tong wala nay. Aw tini bo haino Sunday hai pano ko ma lukorok worship khanya ni bagi church thang mangla. Tangi han male lockdown ni bagi jo to nogo. Phiaba norong ni bagi ko thama kaham nogo tong phana norok live ni bisingti kaitoni kathang kok nos ni manai. So fadi ozora kaham no invest klailene west klailayawi. Tangi male sini kaitor sama hamzago bosono yubiya kariya te bosono ko kiwiya haleluya fadiga santini stranglayane poito se sini bithi pe jishunu ya sakma ke mathang zakmo amen poito ke sini bithi se te jishunu ya sakma ke sini mathang zakmo se poito ni bagi bahana sangrang invest khanyani nanya Jishunu yasak na bagai bahan sengrang invest kerjanya nanya, obelanya easy sih. So Friday aman bagai sen poito buma hai te mathangzak mo kalau Jishunu yasak mana yang buma hai, abnu sen tini serang layana. Haleluya. Kaklai jotan excited na, te jotan tong thokzak na. As Jesus approached Jericho, ni so, a blind beggar was sitting beside the road. Jerusalem ni simi Jepro Jisoo Christo bini sagriro te bono follow khainero Jepro Jericho facing thangi tongo a Jericho ni lamawo afro tamon khan male a blind beggar was sitting beside the road blind beggar mokol kana asai fru ni simini bo mokol nugia so kana roni profession tamo bikha binani so o kana bahine belani kri mini profession tamo male bikha binani So abuni bagi nani kapung takute buksong. Kanata mung kauzaga when he heard the noise of a crowd going past, so he asked what was happening. Jepro bo bikhabiri tongo afro Jesus je to alamati thangi tongo ni ba borok gobang ma bono ruk tharzak bini sagri rok bini logi tongo. So asake crowds khorang ho ungkha ho no khnawo ibo Sengka koroksa seglan zegana tongai no tamu ngi tongmo tamu asek ho ni bos sengka. They told him that Jesus the Nazareth was going by. Nazareth ni Jisoo o lamati thangi tong ni bono salakya. So he began shouting, Jesus, son of David, have mercy on me. Botamni ringan iseng jaga David ni sajla Jisoo ano khairok jabai di ni boringka. Phiab Jepro bo lukorong sungo sabo o lamati thangi tong hani apro lukorok tam saka bono Nazareth ni Jisoo ni sao. Phiab bo Jepro ringo apro ke son of David. So asang sing difference nogo. Jepro sing tam ni sanani sini lama tui Maharaj pon thangi tongkha. Seng nogo tong tui hai ka ba khorok sakala a lama bikhabiri tong ni sabo thang Maharaj thango ke bo automatically tam ni nungnai Maharaj ni bon nungnai. Phebo oro o je borok ke tam ke nungkha bono je pro sawo Nazareth ni Jesus se lama tui thangi tongo. Afro bo ke tam ni ring ni sengkha son of David. Son of David. So Ozaga seng alka kok thai nugo ring thini wo hai ke bos shini mani zoda boring mani zoda hallelujah so ani khamang ta hote buksong tini ang norok no kha basaranan musongo te kha tong thorna musongo nang jishu no shini mala sinika nang jishu no bo mumbai khnaka bo mumbai sinika bahai ke nang tam ke bono shini man kha abo as kotor ko ya Phiabo nang tabuk bono boma hakin no abu se important sengke hallelujah tangi mala laidi Jepro kana Jisoo no tam ki sinika Nazareth ni Jisoo nei Jepro bo Jisoo no sinimani ya golo bo ringmani ke son of David hallelujah so abuni bagin tini nini ani thani wo abono question Jisoo no sengjo to no siniwo phiaba nang bahake saiman tabuk Hakam nini siniman bising tui ning mai nini Jisoo ni relationship boma hai nang bono boma hake ringi tong
oh Jisu ani problem ngi tong ka anu soba phagira di abke nung problem pro simina ringi tong hai ka ba oh Jisu nung toma bagi se ang kaham ni dan ni ama hai dan ni attitude boma hai awon magi tini sini ani thani ni thani sini question khlai jak nai Jisu no ke sen problem pro simina no hai ka ba always ni jo to nangma zaro dan nung no hallelujah praise the Lord be quiet the people in front yelled at him himself borok je pro bono khanaka Jisu no ringmani son of David have mercy on me oh thou ni sajla na khairuk jabai di ni je pro boringo afru borok bini khorang no khnai tek to nangjaka ambagitam saka be quiet ni larandi siring di kes tang di nei saka but he only shouted louder so tei bose khorang kotor ke bosiri khoksiwo tei bose khorang kotor ke Jisu no ringsiwo hallelujah so tini borong no kasunai oh my obo kirina ni jorase noga habi tongna ni jorase sundrui masawi tongna ni jorase nei no oma hake borok sanai phiaba jasik phane ni life of problem fighting jasik phane jangjal kotor fighting o jora bodan nang Jisu no khorang kotor ke ringna ni bagi tiar tangi himale Jisu ni ringna ni bagi time table location ama ha situation ni krei every time anywhere nang Jisu no ringi mano tang himale he always ready for you nini bagi bos halbrum brum tiar nini nangma jorawo nini tamo bom hai thangna jorawo nini mthangjakna jora nini joto nangman nini life fo kaisa single point bebag jorawo no Jesus always ready for you so abuni bagi nani khapang takute buk song tini chini bagi ani bagi nini bagi chotri bagi question borong nono nilareng di borong nono taksi di borong nono kes engjang ma jora sududa neng kaitono Kristono lobdani bagi tiar sangsar guagi tong phano sangsar bangla kotor phai haika ba virus kotor phai jasik phano problem klai tong theng jasik phano hamiau klai tong theng o jora boda neng Jisu no ringani bagi tiar hallelujah chini question abo when Jesus heard him he stopped and ordered that the man be brought to him as the man came near Jesus asked him what do you want me to do for you asuk borok kabang Jisu no rok thari tongo ar thana bisigo borok tangna musumai kok sana musumai bo tongi tongnai tei ringi bo tongi tonglai kana o Jisu nei bo hakeno phiaba Jisu ke buni khorangna khnalia bukharo sugoi je ringnai as a beggar a blind beggar haika mokol kana je bikha binani khorangna su bokhna siwo so Jisu ni response manani bagai Jisu ni hamari manani bagai Jisu ni teidul manani bagai abo kuno qualification nanya aro kuno tamna graduation khlaijak nanya pastor khlaijak nanya aro tamna ni BTS khlaijak haika ba musa sugni ni sungsa ni qualification abo bai ning Jisu ni response nawi manya Jisu ni response to manna ni bagi ni nangkok mani tam male bokha baike nang bono ringdi hamzak kok ma baike ringdi nang ni langmo boshimino Jesus is enough for me ni ning ringdi abo nang frusimi let me try am haya and try khaine gena edeng no abo haya yes full heartedly nini choto bebak ya farsugui ning ringdi response borani phaine mala Jisu narani phaine ni phaine tangi male nang bono bokha bising ni a hamza ko ma bai ring mani bagai asik hazar borok Jisu ni logi follow khai tongo ke bono Jisu response riya tangi o kanano response rona ni nangkhana tangi male bokha bai ring nai rokno bo magnang khlaiya bokha bai ring nai rokno bo lasimung riya bolasimung mani tongone jagawo nilarang ni chubung di tamor kes ni tong kha dei phiaba a lasimung bebak no hujagi thangbai kya jefro boring mani response khlai kya Jisu khnawoi hallelujah
Jisu tam saga bono. What do you want me to do for you? Ang nini bagi tam khlainai. Hini Jisu bono saga. Lord, he said, I want to see. Hallelujah. Suwana masingsa. Tabung izarawo borong no. Bikhabila jepon sari nen tamunang. Hai ko yakong kebai jepur bikhabili to neng tamunang ni bono sendi rang rediano ni bos hanai. Mini problem tamba yakong khaimya seble yakong hamna ni bagi si bos hana nang mani piaba rang se sanai. Same jaga o blind beggar mini problem tamba mokol nu gyase botam sanan mokol nu gyani bagai bini tam problem ran ni problem. Amangin bo bikha sari tongo. Bos aga Jisu no tamunang Jisu tamunang ni bono je prosungo apurba ana rang redi ni bo Jisu no sariman kamu. But no. Bini main problem rangya. Bini main problem ke mokol kanasi. Hallelujah. Same tini sini osung saro bahaino. Kemma borok kebang mono problem nungzak layu. Virus no problem nungzak layu. Rang krinya problem nungzak layu. Nok krinya problem nungzak layu. Sakri krinya problem nungzak layu. Sakri thana naik mono problem nungzak layu. But problem abi ya sini bagai. Sini problem ke tamu male. Sini thane je mokol kanan je layer ngi to mani a layer no huna ni si. Tani hin male. Jepro sing mokol nugo afro sing yapri semano. Sing borok ang bo mokol kaham no blahni salanya. But ni no sing sani mokol ekok sai to mania. Your spiritual blindness ni je follow je neng kanan ngi to mani a kanan ni se neng ongkona nangi to mo. Jepro neng follow mokol nung na seng nai neng o je sing sani problem virus citra rok neng kiar klai gelak. Tangi mala abo ni bagi ya abo ani bagi ya. Praise the Lord. Awari bagi ni problem nang pula saiman di problem ni tini no tongai mai masa yang nani apa problem ya problem tamun kala ni spiritual mokol kanangi tongka kanani bagai Jisu no siniangi tongka sinia engmani bagai tini je asuk pan bini thani tongmani ani thani tongmani luguni thani je kai tor pan ya parmane ap pan no borok saimen yangi tongka ap pan no nang tomu no nukna ni musungo mana ni musungo ngake pula nang mokol nungna nangranai je pro mokol nuga pro nang fight kai manai mokol kana kun dino coba ongkuri manya. So abon bagi nini follow nang pula mokol nogradi nang nini thani wo kai to je phanda mane a phana nang saiman di apros nang fight ong kori manai. So abon bagi tini nang fight kai mai yangi tongmani karon tini nang kirisa ki tongmani karon abo tamo male because of spiritual blindness. Parisin follow mokol nogtani bagi Jisu sengi tongo tabung nono nang tamo nang nai. Rang nango nogo tongna bagi mayam kerikya mosok kerikya batima kerikya nita sandi. Nini tini nang maning ke mokol dongna senango. Bomahai polani mokol. Bomahai panganang mokol. Bomahai coba klai manajat mokol. Hallelujah. Same oro je a mokol kana beggar tamka. I want to see. Tam klai kya. And Jesus said, all right, receive your sight. Nisaka. He said, receive your sight because your faith has healed you. Sabo hamre ka saga Jisu da hamre. Your faith ni sao as a mokol kana beggar. Haka ba je bikha thunai bini poito ba se bom mokol kana ni nugui mano. So abun ba ni langmo blessings nangi to ni langmo miracles nangi to moni abo chukna hani haka loka sakani hai budul ka ongkori phaigla abo ni poito se ni langmo ottu phainai. Sabuni bagai khapang tahute buksong. Bahai tahu ni poitu. Where is your poitu? Nin thani poitu to ditong. Tong hongki oze mokol kana beggar hai. Bini poitu se tam khlakya bono mokol phunoka. Jisu tamni sababo aba ang orbin kak sai tomoni ko gya jaga sing Luke chapter 18:35 ni simi pori tong layu. Luke chapter 18 verse 35 ni simi. Tabu kang je pori tong mani ke 42. Jesus said, all right, receive your sight. Your faith has healed you. Ni sawo sabo hamreka a mokol kanano bini mokol bahakin nugui manka bini poito se bono nugruo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabo ni bagin ani kapong takute boksong nini ani thani joton thani na poito tongo use kaisidi utilize kaisidi nini thani wo miracles nini thani wo wanama singsa abo nukjak nai nini poito bai nang sadi virus out. Nini poito bai sadi problem out. Nini poito bai sadi blessings come.
Hallelujah. Praise the Lord. Poito se asai prun sibo mokol no yana phonogui mano ke a poito bai nang tamo khlai man no. Poito mane obono sok payako haibano sok paikya. Nogyako haibano nokha. Hallelujah. Jefru bo poito bai ringi tongo. Jefru bo poito bai ringi tongo. Afru bo mokol nogyako. Mokol karatnya bo Jishu na ringi tongo. Oh, Daud ni sala za Jishu. Oh, Daud ni sala Jishu ni bo mokol karafru su bo ringi tongo. Piaba Jefru ringman success engka tamungka. Jishu Jefru paikya apo itu mokol je kolop zagi tongo ni piok zagi tangka. Hallelujah. So very interesting tamu na ite instantly the man could see logi no amokol kana nugi man ka ni sao and he followed Jesus ni sao bos habno rukthar kamale bo Jishu no se rukthar siwo mokol kana asai prun simin nugya bo hammani bani nogo thangi se sara nangrao kami thangi se bo tamnai lokorong saina nangrao ang mokol kana tong ang nugi man ka ni bo kami thangi se bo sara nangmani phia bo omo hai khlailia instantly he followed Jesus ni sao bo Jishu no se rukthar ni sengsiwo 아니 가방 따고 대 복성. 정지슈는 신이만한 신이요. 정지슈는 야삭라요. 피아바 힘나니 저라고 그 정지슈와의 박사 힘이야. 힘나니 저라고 사슝삭 바이탕 힘오. 아버스 메인 프로블렘. 아 힘만이 사슝삭 가시하는 바기세. 비니 아스 저라 프로블렘 거tor 신이 랑모 파요. 엘라 마고 뭐 스라이 사작 동고. 제프루니 랑모 정잘 프로블렘 파요. 앞으로 지슈네 아르니 파요. 까이토 나르니 파요는 능타 사디. 아버 니니 무속마 니니 퍼스널 디자이어 니 바기세 니니 랑모 프로블렘 정잘 파요. 아버 Kaitor bina aroni special ke hamyar gran hani boro horia nini musuma shitra nini musuma nini hima personal own desire by saisung by thani musuma hima ni bagi sa abo payo sabuni bagi nari khapong tagote buksong nung tomono Jishu no sinika tomono Jishu no saiman ka Jishu no yasa ka hanke nung tabuk yapre nini by thani phanbai nang tahi sesiri tabuk nung bahai ke nini yapre no shana himale Jishu ni ungkulogo se sesiri Jishu no se bus kango toni nung sesiri Hallelujah. O kana o man khlaiya. Hamani ya gulo bo bohai no tamukha bo asugui tonglia nogo kipli thanglia bikha bir filia bo tam khlaiya Jishu no sarat tharsiwo. Instantly ni so. The man could see and he followed Jesus ni so Jishu no thaka. Jesus entered Jericho. Amahake Jishu Jerusalem si Jericho thanan lamawa oje kana hami manka abun yaglo bor Jericho sawikya ngeno bor khoroksa tonga jaga a bor ni mungke Zacchaeus botam hunke he was a tax collector in the region is how and he had become very rich abun bo belaino ganang phia ba bini kaise problem tongo bini problem gatamo bo lukobonia Haikaba short man ni mano. So ama ni bisingo pano he tried to get a look at Jesus ni sawo bo Jishu na naina musung zakha. Bo Jishu na naina musung zakha ni sawo. Bini kuno yatai Jishu ni mukhang thaisa na naina ni. Am musung masa bono tam khlai kya phiaba he was too short to see over the crowd. Asik bor kobang mawa Jishu ni mukhang na naina ni baga bini khomata krei tangle bol lukobonia. Awni baga bo Jishu ni slice kang bo khaprumui thangka khaprumui tam khlai kya sycamore tree fig tree ni sawo beside the road. Road gana o kaisa bo phang tongo a bo phang ni bo mukha tamo sycamore fig tree. A bo phang saka wo bo kakha. Bo sik kostong khana bo a bo phang saka pro. Koroksa lukobonia bo phang saka kana ni belaino kutok hai dona yakung yak bara. Phiaba Jishu ni mukhang thaisa na naina ni bagai bo problem hliya. Bini kosto hliya bo kakha tai nasingi tongka. Jefru bo nasingi tongka. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your home today. Je boro mi mukhang bonanya musung jagi tongo a boro tam khlaika on khorsidi pinini nogo sang tongoi sinai hini sasiwo. Bo Jishu ni mukhang thaisa na simis nanya musung jago phiaba Jishu tam khlaika bini nogo thana bagaise decision nasiwo.
Bini nogo tonginya bagi se decision nasi wo. Haleluya. Abuni bagi tini ani thani musung ma boma hai. Abo ke chudu virus ni yak ni yom na bagi se de simi da Jishu huni tong lai. Hai ke ba? Nini jo tong lang ma jen lang ma rok ni bagi de nang Jishu huni tong. Selfish tang di. Jepro kongrai pepe, jepro kolom, jepro bisma sawa, jepro kislang sawa, jepro yakung sawa, apro simi Jishu. No. Bebak zora wono. Neng Jishu no musungi tonga nangai nini logiwo tonani bagi, nini baibaksa tonani bagi. Tamana Jishu nini nukungo, nini bishingo sebo tonga musung zago. Abo hai nangma zora sim munumoro samten abo bonaya. Bo musung zago ni ketamo, neng bobai tongten, bo nini bishingo tongai. Zakais mekang taisha simis dong na musung zago. Ama kang taisha dong na musung ma baise. Tamo wana ma sing sang kamale Jishu se bini nog bishingo tonginya musung zaksibo. Hallelujah. Abun pertam ka Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy, but the people were displeased. He has gone to be a guest of a notorious sinner. Yes. Borok kebang matam salai azorawo. Zacchaeus the tax collector si azora tax collector borong ni thaniwo respect borom kun maindia. Nasle jago borok. Semo bahai tini ni rang kerenya bagai tini ni nok kaham kerenya bagai tini ni thani position kerenya bagai borom nora nasle tongi mano. Borom nora sasa yangi tongi mano. Borom nora hamza yangi tongi mano. Fiaba nini musuma tomono Jishu hongga ke borok nono reject khai pano Jishu nono reject khai glak bondini langmo bondini nukomo phainai. Hallelujah. Borok nono jesupana reject khlaiten borok nono jesupana saja yangten nang tawana di nono accept khaini sabo tongmola Jishu Christ tongo. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni baginan kapon takote buksong tosu tong thok di tangi hinmale Jishu ni thaniwo reject mani kere Jishu ni thani tamu tong male hamzak mung tamu tong male kati mung, tamu tong male ham mung, tamu tong male motang zak mung simisya tongu. Tam saka, then while Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor. Ani je half sampoti tong mani, ordek sampoti tong mani ang keri rong bangi resenan nisau. O je blind beggar mokol kana bikhabiri tongo tangi bikhabir bo rang keri bagai piaba rang bo Jishu no sanlia bo tam sanka ang hamna musung huni bo sasiwo Jishu bana tam saka nini poito nona hamrakani saka bo tamungka asai prusi mokol luya bo nugi manka piaba nungban yagro bo noko gipil thanglia bo Jishu ba sira thari paisiwo piaba bo belanje keri piaba oro Jishu ni logi tongma bai tamungka Zacchaeus jepro bini sampoti bago apro banta sabungka male o blind beggar Jishu ni logi tongnai sengsiwo Sabuni bagai nani kapang tahu te buksong extra ke nengkai to nana rang di ini neng sana nengya ang tini asok hazan langu asok mama ikan blessing jadi neng sana nengya neng zas Jishu bai simisu tong di nini tamu nang nangya ab bebak no bianti bahake pai neng sai semara gelap because he is our source, he is our everything. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagin kapang takote buksong. Abuni ulo katamu kamale Jishu sakro sasiwo. Salvation has come to this home today. Nisao. For this man has shown himself to be a true son of Abraham. Nisao. Jishu declare kaya ka tinin simi ono kongo matangzaka ono kuni barak matangzaka ne. Zacchaeus ni nukuni kok saitong. Bahage bo Jishu no reject khalia bo Jishu no yasaka je Jishu no yasak le rok tamo man humale salvation mano mathang zak mong mano aboni bagay nang tini saiman sidi poito wo hong bithi tongo poito se sini bithi te Jishu no yasak mani ke sini mathang zak mong se aboni bagay no extra boro bithi man ka tamong ka abro na se nozor tar di nini bithi nini poito se te nini mathang zak mong bobo male Jishu no yasak mani se nang tomono Jishu no yasak zak ke nang hai hamsa zak te grei tangle mathang zak mong hai ko salvation tam tong male ara bebak no tongo ara ganang tongo aro hamung tongo ara bebak khobzago. Hallelujah. Praise the Lord. Sabuni bagino ani kapang takote buksong tini ozora ka hamo seng time invest se khlai lai nei sini kai ton thani wo west ta khlai di
kaklai nor mungsasuk yasagi manka te mungsasuk norok srengi manka nei tangi hinmale chini kaito rengka enough chini bagai tangi hinmale bosono belanya hamzago bosono khobu kibiya bosono yobu yakaria bosono belai ke hamzago. Praise the Lord. Hallelujah. Abuni bagai yang kabung tahu te bosong saiman chini tabugle neng hamnani bagai sengsara neng khatung kangke neng hai bipodo te kirei kyabo Piaba tomong na nang Jisho katong kahangke nini poito sunana hamrenai. Haleluya. Poito klaje nang Jisho na. Mokol kana sai prun sim nugui manung kangke tini strapsa ni problem awtamo nang hamai manu. Jisho no yasak mani baisi mo tangzagi manung ke taita mileri tongsi. Yasak siri nang nini Jisho no. Bonona hamzago. Loko no reject khai pa no bonona reject khai glak. Borok nono, oi, tobo sumso gerang, borok sitra, bobo sabtong sekal sebelah, hai sebelah ni kebang ma borok blame khai jadi tong imano. Piaba sengsar jesek nono reject khai teng, Jisho nono accept khai nyaba ready tongo. Neng tomon ready ke, o Jisho neng sani subrai ni neng tining kosis ni neng bukuk bai. Neng soya ketang kai tu ni sajla neng tinis haiman sidi, te nini bukuk bai ke neng bonok kosis sidi, o Jisho neng ani subrai. Neng no ani bagi thuinai saltam ni yagro thangi basane neng no neng nini bukuk bai kosidi, bekabai poito klai yasak sidi. That's enough. Abune enough tai mungsa nanya. Jisho no yasak na bagi abu kuno rang 10 lakh 25 lakh rana namam haya. Hamna ni bagi doktora thangke rang burung rana nango. Jisho ni thani hamna ni bagi rang nanya poito simis nango. So asik kelai lang mano sudun neng tabuk pan busi manja ko tabuk pan neng yasak na bagi tiar ya pon kele angle nono butuan hansinai neng hai butuan te krei. Tomono butuan na musunya tomono keplayo neng tomono musung ngake ani kapal na takute bukso ang nono sanani musungo Yesus nini subrai te bono nini bagi thuyo saltam yaglo bono nini bagi thanga basa firo te neng saiman ne Yesus soi ketang kai tuni busa bono yasak nai rok bono koshi nai rongka mol brum ni lang mano mano thipla ya lang mano mano so ani kapang takute bukso ang tesa ko kolok saran thanya phadi tini obono sung tini sereng layana tamo ngke Jini joto borotong mana Jisho setongo. Aboni bagi te padaro saisung ya presyanata tanggi. O pula gerei bo Jisho no man mani yagulo Jisho no sini mani yagulo bo Jisho se logi tangsiwo bo bai tang himi tanglia bai tang ni musung tu bu ya presyalia. So aboni bagi neng bo bai tang ni musung ma bai tang ni pan ba ya prita sesidi Jisho seneng ya presyadi neng hai hamsaza neng hai belai ke Sasa zakte osung sara tongla. Tang male Jisho tongla ko special person se. Jisho tongla borok tai normal ya borok belai no extraordinary se. Borok supernatural se. So jengka supernatural borok se. Sengka extraordinary borok se. Sengka belai no high price by paina za special person se. Borok VIP zara se. Sini abu VIP ni selapan tebu kucu. Tang male kaito raja kaito ni pesan neng. Ang sung jotono so raja ni besar besar zara bomahai nang nijibo saimano padi gasu nung sitin jotono hambai amen.